Dobar dan, deco. Evo ponovo nje. Superstar. Ajmo da joj stavimo neke druge frizure. Ajmo na primjer ovu. Evo ovdje. To se zalepi na njen mozak. Da. Znači na tu rupicu, dobro. Da, Tako. onda ovo. Aha. I onda stavimo ovo. Da joj pridrži kosu. I evo je. Baš je lepe, jel da, deco? I ovo. Pa šta će s tim, nemaš to da obuče? Da, ne može. Dobro, još frizure, kakve su još ove? Imamo ovo. Dobro, to iskombinuješ uglavnom. Da, i ovo. Ovo. I ovo. Ta. Probaj tu, da vidimo kako ta stoji. Uglavnom mogu da se menjaju frizurice. I mame će biti zadovoljne, jedno sat vremena mogu da se posvete sebi dok se dece igraju. Da. I lajkujte. Ćao!